Toolkit Instrumentals. Yeah, Akon Martin, man of one season from Kewes Addis Ababa, otherwise known as Gawe Estate. This is just a Briambone. Ndati kwetu ndiko imuimu jam ndikukwema ubu kutulia vya kofi inisha nditonshi koba chidu afibu kwasha mulenji mbwenu idu ndimijetu mundu wafali umamba mtiti ngwa kujikusa waguli kalimodu mtiti wa kukwimila wali umamba be mtiti ngwa sataniki tiye nitikasiga lusu yakanga kufunda tiye ntigwili nchidu na sitisani vidu noti kulimba ndivya kujeta ngavanyidu nadidi longo tuwa pasipa mtima wangu Bible latinene yosi wakalanga vuchi lake. Ona na ndaditigale yaka ini ndaditigasi yaka vyakujeda ndadidibisivi vyakutukwana ndadidivilekivi nyama kajila la pambanisika vana nditiyeni tijilezi mkavelevete lukidu ngevana kuchuta titenele kulongo vipaso vya uzimu noti vya kujeta ndati vizisa ufiti ivi vya kulongolo mundu wanyimbaluwa kindipu wanjengishiuta unganja chachiuta potinga mbaluwa kutikaleki yakatika siri yaka asani talimbika chiuta ndi mujuva watanjaweyo sipachalucha pase munivicha mamba imwi mulesi kujali ya mapoza mpindu wengenji chimangi chimangamanga tipindu wengi umuza mwenda zipa kukolia naku palivi kutondeka tigomezi Yesu ndatiti ya njani yosi ndi munyaki mulivicha mamba imwi mulesi kujali ya mapoza mpindu wengenji ndatitikale yaka ini ndatitikasi yaka vyakujedana ndadidivisivi vyakutukwana ndadidivilekivi onanana ndadidikalekiaka ini ndadidigasiyaka ndadidivisivi ndakukambiyanga kuti ndi mujilaja mujila nitilinganenge tiye ntikaleke kachitilu yakatosi alinga kuti tiye ndi mtima wa Kristo twesi pamoja. Thank you. Toolkit Instrumentals.